National Highway 37 tidai pakhang NHIDCL right tingkum asa hu thang roi tan chinthau kamete asai ngan na tan hai loilong mona bame National Highway 37 Infal Ziri Changhai Manipur mai kagwai khang kage nai liang mai chang khare state government roi inthuk namitung tan khau karit lana zai milong khau tan chinthau lana loisillo khang ke nai na bame Rongmei None Bazar area khau National Highway 37 hai compensation tiga lo minai pijang roi chang hai ka siam suak mona bame hai roi ting sai gong mai ka gan khau katung mai akhani kai thian changlon ka gwai ko katung mai nai na bamthe Rongmei Bazar khau Christmas ka gan ana gong mele ka zauna mansai kai thian ku mai pot jot mai phaiban pon piu pon rai liu mai jot mai ka gwai hai imbu thau mai ka gan khau katung mai hai roi mansai pum khau rapot ka jat azu gongnu mai lulung khau nai na bame alaw nun khuru mena ramana gansu gandai nun lungs kabiu mai phun kabiu mai roi pat mai raport azu tingkum asatang gongbam nu mai lulung khau nai na ba mai state government roi zai milung khau NHIDCL le kariuna compensation ti sak lo mai ka goi khang ti intu ilauna chang ta loi lo mai tai mathiu roi ka hauna ba mai mi tong lam khau sike local roi chang katuk mai khani cheng ka siam loi mak mi tong lam khau report la lo mai king cham lo khau Hojik aina leijariba si National Highway 37 None Bazar dari masigi lambi National Highway 37 Infal to Ziri gi lambi asi sahi ahum mari mamang digi NHIDCL na lambi pakthok takthok pagi thabak asi pai khatuna lai adubu hojik thawba lambi se semba loisin dabaga loina na mayamda awaba ma mayok nari haibadi uphunna maram orakanda hakchangda sokadaba lungs ki problem angang sing lokhuba ingtam tha lapaga loinana bazar ka ba matamda uphunna bazar ka ba yadaba pochai yon ba yadaba ki filam lai masigi lambi asi sem dabagi maram haragadi compensation se pithok tana lairiba khara left out khara laibadagi pending se thamduna lai adubu state government na athuba manungda NHIDCL ga khosam nare haraga athuba manungda compensation pithok taba singsu pithok piraga praja mayam gi khanbi duna state government na athuba madamda lambi se sembi naba haijari paudam jariba sike local gi damakta sike thonrai thank you akhoi puina amur falcon tuna thaina mai indroi intaw tamelong district kho samwang ka hona ba me khau Wildlife Institute of India WII twang scientist right satellite transmitter hai November bu long kau palo puni the tuna sakan the satellite tagging su lo mai roi akhoi pina tuang changlon ti thai pakhang karap mitongi tuna sai inta hoi khoi pina hai temeng long khau tui bag dai menai mai ahu le alang khau ka singai hakna samgwang ba me tuna sai kumna World Institute of India Dehradun tuang scientist Suresh Kumar hai UK khau roi phungwang mai transmitter ta kajauna temenglong kau guang punithe tuna sakane satellite transmitter tagging hai November bulong kau palo punithe tuna divisional forest officer DFO KH Hitler Singh Rani sign daw kane akhoi pina ta nim lana kaniu tong health condition jawrai puni kumna kapum gai liang mai akhoi pina kanai khau transmitter ta palo puni tuna Kumar roi sakane takamai 2018 kum akhoi pina ka koi akhata temenglong kau nim lana transmitter palo kane kumna inkhoi pina tai tingmik pangu jingbang kalan intha manga samlana kilometer jingpungu phaisnai cover su tanglana Somalia Africa khoroi tawgai lokane tumai thai pat ngam kane akhoi pina hai China khani South Eastern Siberia ja thangroi temenglong khoroi October bu khoroi samwang lana mi indroi ti hai ngek lo khang tumai duan hai government NGO kani public menon roi tan chinthau kane asa ingan melong kau khoi pina ta kap tu mai cham hai chu mangna ba me kumlana kum 2023 khau raileng mai suna khoi pina tong ka sing hai temenglong ko nai mai ahu di thok bag deng khau nai mai chulwan riang ram khau samgwang na ba mai ka sing hai la kha chingrik dai na kha phainai reksnai na padai hai phang tang kane Mission Transformation of Government School MTGS right inthak mona lang bat mai kum kathum tang mai state level MTGS competition 2025 asai bye bye mai center kanai Infal DM College of Commerce akadi
thawbal college khau leng paloda kan the category kanai pana samaitho class 3 khawrai class 5 khang suna English maths kani environmental studies kumlana class 6 khawrai class 8 phau me khang suna maths social science general awareness akani science subject nun ko multiple choice question suna leng luna competition khau tai bye bye mai government school khawrai guang mai inchamna chingnai dawrai kazaw lo kanai Imphal khawrai chingkhat phai khat ringu bu kazaw lo kanai Thawbal khawrai phai tisat ringu bu re guang kazaw lo kanai Thawbal college khau ta mai center khau journal education officer zone 3 Thawbal arambam anil kumar ni guang kazaw lo na zawsit mai khotai kazaw lo kanai Inchamna gwai ta lungning tiklon thawlo kane khani MTGS Roy Government School tuang inchamna gwai khang gai khang phungthaw lo mai gai mai phaikam akhare tuna sana naila mai indaw lo kane competition ko voluntary suna pakpalo mai khang khani jai suina jai lo mai khang uza gwai ta MTGS bek thangroi thonku mai indaw lo kane Ministry of Rural Development Government of India Bangkok Takil Industry Cheng Konai Mai SBI Rural Self-Employment Training Institute Re Lang Lona Domain Skill Trainer Certificate Program Takai Kanthe Among Kautai SBI Tuang Regional Manager K. Okendra Y. Deven Kniu Guang Kazaw Lokade Training Kautai Manipur Kabam Bai Bai Korwai Khani Assam State Korengan Na Guang Kazaw Lokane Among Kautai K. Okendra Roy Sakame Kyuto Mitong training hai Manipur khang sunato kaman kung mai khare akhani training ka jaw lokon mai ka goi entrepreneur suna tan ka hau bom gaye khani training kho sam lo ka mai ka goi roi amu mangna tan suna tan pa ngam khang karam thau tho tunani sakane Thawbal District Wangjing Khonai Mai Yangambam Kumar College YK College Lingthau lo mai tuang tingkum ringu na kanai tang mai tuang kamung asai college tuang multi purpose hall khau lang pakanthe kamung khau tai YK College tuang English department khau rai intha kamai associate professor hidak mayum amujau Sharma roi kamung bampi suna YK College tuang principal professor Soivam Gari roi kamung kaipau kumna YK College ta Lingthau lo na kandi panti pat lo kan mai Yangambam Biren tuang kakai pui Yangambam Ibem Haldevi College tuang takta mai gan khau phunglo mai principal Dr. Soibam Bihari akhani Department of Education tuang tan khawrai jang tha kan mai associate professor Rongmei Chamv Manik Chan Rai Chakhwang Sumai akha chuna guang jaw lo kanai kamong khautai gonglo mai ka gwai roi YK College tuang kandi panti pat lo na takta mai founder nun gwai tuang photo khau mun ka launa sakhwang sulau mele ka zawna minute kanai daw rim na nungai mak mai indaw melun le la kone physics department tong head o Pinoy Kumar Roy College tuang kamong kautai college tuang lam azu ni salauna founder member gwai khang phai akhat kai pat suna tilauna sakhwang sulau melun le la kone katang khau college tuang ichamna gwai roi lu akhani traditional dance azu sa swalo kone Thawbal District tuang Khangabok Khaunai Mai Wisdom Foundation School tuang Inter-House Science Seminar asai school khau lang lo kanthe Science Seminar ka hau thawlaw mai mung khautai Zio Zone 3 Thawbal Arambam Anil Kumar MES Rai Chakhwang Sumai Ginpi Wisdom Foundation tuang founder principal Yel Suba Rai Kamung Kaipau Khani Modern College Imphal tuang tan khawrai jeng thai kamai associate professor Dr. Yel Ibungo Hal Khani CDO Thawbal tuang OCK Nitaranjan Rai Chakhwang Sumai Ginpi Suna Guang Jaw Lakane Inter-House Science Seminar te Class 5 kore Class 7 phau mai Junior category tuang Rainwater Harvesting kumna Class 8 kore Class 10 phau tuang Senior category kore Climate Change a Global Challenge Summit topic gwai kore House padai pana samna gan tamru na padai roi Guang Jaw Lakane Among tuang Ginpi ZEDO Anil Kumar Rai Wisdom Foundation School tuang co-curriculum activities gwai lungkau akhat tisu lau mai leng lau mai hai aniu tuang ingkoi mai khau nai mai lulung khang inthuk leng mai khare tuna sakane school tuang bai bai mai kamung ko gwai khau
khani asai tong seminar khau ka jaw kan mai chamna nun khang certificate akhani swan tilawna ka tiulo kone inkham khau school student ka goi roi traditional dance akhani lamlu ka chat aju tan palo kone cham ngal lo the